Brondong Lebandi ya Kang. Anu nek. Yo. Masih bareng yo putra trio muda di sini. Wong Telaga Sari, Jones. Masih bareng live streaming di sini yang lagi ngintip. Kang Sapa. Ayo, Papa Arsa sayang, Papa Eja, Wong Pasir Putih, Papa Arsya. Apa sing ngomong paling enak dadi rangga kembang, urip bahagia ketunggon dunia. Papa Arsa sing paling sayang, tapi nyatane bos tembelek sayang, bos tembelek sing paling enak. Bos Pasir Putih masih lengoan, cari uang senengi berondong. Ayo ma, apa cari baik Kang Ulis, tangga arus ngomong apa sing penting kula suka. Aja mikiri Kang Ulis, aja ngurusi. Ayo ma, sing penting ganteng lan duwe rabi. Apa cari baik, tangga arus ngomong apa sing penting kula suka. Mama Ulis sayang, Mama Ulis manis, Mama Ulis wong sing paling tersayang. Mama Ulis, Bos Juan sayang, Bos Juan terus, Bos Juan, Bos Juan, Bos Juan, Bos Juan, Bos Juan, Bos Juan. Mama Arsya sayang, Mama Arsya, Mama Arsya yang punya Pasir Putih. Mimi Arsi, Mimi Arsi terus. Mimi Arsi maning, Mimi Arsi, Mimi Arsi, Mimi Arsi. Apa sing ngomong paling enak dadi rangga kembang, urip bahagia ketunggon dunia. Papa Arsi omongin tangga Mimi Arsi, tapi nyatane Mimi Arsi sayang. Aduh Mimi Arsi julukan kula tante girang, duwe pasangan Mama Arsa sayang, Papa Eja sing duwe Pasir Putih sayang. Ada apa jare baik, tangga arep ngomong apa sing penting kula suka. Aja mikiri Papa Arsi, aja ngurusi, sing penting ganteng lan duwe rapi. Apa jare baik, aduh Bos Juan sing paling sayang. Aduh Mama Ulis sayang, sing penting ganteng lan duwe rapi. Jones, Yu putra trio muda di sini spesial. Mama Ulis diurupi maning mak. Papa Arsa sayang, Papa Arsi, Papa Umar terus, Papa Umar sayang. Yo, Papa Umar maning, terima kasih. Apa sing ngomong paling enak dadi rangga kembang, urip bahagia masih lengon. Papa Arsi wong sing paling sayang, tapi nyatane kula beli suka. Paling enak julukan kula tante girang, urip bahagia masih lengoan.
Satrio Muda.